Tuh, Pok, yang itu, Pok. Yang mana yang itu ayah lu? Ini Ya, berapa? 1. Satu receh jasa nggak ganggu gua tidur nih. Nih anak romannya beli mah goceng ceban, jangan 1.000 doang. Tuh lah. Sama apa lagi dah? Sama bakminya, Pok. Nah gitu, kalau belanja jangan 1 rupiah doang. Belanja 1 rupiah doang. Polia, ngapain ngejedok di situ? Sini mau belanja mah, Pak. Sini. Sini, Pak. Ngejedok di sono ayah. Sini, emang mau belanja apa? Sini, Pak. Masya Allah, Pak. Itu rantai kagak kira-kira amat. Nih, gantungannya. Ya Allah, Pak. Coba, Pak, sini, Pak. Saya lihat, kayaknya bagus amat itu. Ih, saya emang nggak mau deket-deket dulu. Lagi banyak virus. Apalagi di warung Posaro. Ih, virusnya banyak. Ya, kalau ngomong di warung saya mah kagak ada virus. Nih, adanya pilus. Tuh, kuaci. Nih, ini pop mie kalau mau mah. Tapi kalau mau beli, sini. Benang, lu udah belum ke warungnya? Ih, udah bau sangit begini. Udah gantian dong, awas dong. Ih. Angkat kakak. Buset, kira-kira, Pok. Anak orang menjingjing aja udah kayak anak kucing. Mainnya ngeliat muda aja tuh ngomel. Atau lagian keadaan kayak begini, ngelayap aja. Ih, mana bau sangit. Buset, dia juga nggak pakai masker. Aduh. Buset, kira-kira, Pok. Emang saya pohonan? Apa disemprot begitu? Muka saya pelepek begini. Atau lagian ngomong-ngomong kagak pakai masker. Ntar itu kalau virus nyebrang ke mulut saya, bahaya. Tuh buruan tuh pakai tuh masker tuh. Masker. Saya mah kagak punya masker. No, ada juga topo. Apa kek pakai? Tuh congor tutupin yang ngelayap gitu nih semprot nih. Ya, entar dulu, saya ambil dulu. Duh, mana ya? Masker kagak ada, topo kagak ada. Ini aja dah. 10 kayak Polian yang beli. Muka gua udah kayak cabe nih, dibungkus-bungkus. Dan nih, Pok, kamar saya tutupin. Kamu beli apa, Pok? Enggak sih, saya emang nggak mau beli. Orang saya emang mau jalan-jalan doang di rumah sumpek. Kalian nyari angin. Buset, dasar orang kaya. Muka gua mau udah gua tutupin udah kayak cabe. Kirain gua mau beli, muka gua mau udah gua bungkus. Dasar orang kaya, kagak tahu diri. Dasar Polia. Tong, tong. Tuh. Geser-geser angkong. Kangkong. Kata dia mau gua kingkong. Lagi lu ngapain kejedok aja di mari? Ini saya habis ngider kong, capek. Engkong lagi. Terbibir lu gua kuncir tuh. Habis apa saya kalau mau manggil kong? Lu belum tahu emang. Nih, di kampung ini gua dukun tercemar. Udah di mana-mana. Tercemar. Tercemar. Aduh, lupa gua. Terkenal. Lu si Tong, gua lagi ngomong nyaut-nyaut saya. Terus kita manggil apa ini kong? Manggil begitu apa ribet. Udah, gak usah ribet-ribet. Manggil gua nih, Cang Idin. Biar lo kenal, gua Cang Idin. Dukun sakti. Oh, Cang Idin. Kok? Iya, apaan sih? Buset. Katanya mau gua burung ketilang batu. Main semprot-semprot aja. Cang Idin, itu orang begitu, semprot ayak. Kemarin Bang. saya mandi air gituan. Tukang paket, kalau ngomong jangan bisik-bisik. Nih ada orangnya di depan. Ini lagi nih berdua nggak pakai masker, ngomong deket-deketan. Ntar gak congornya kena virus. Iya ya, lagi musim virus begini. Waduh, bahaya ini. Tong, lu punya masker enggak, Tong? Gua borong masker, Cang. Sampai nggak punya saya. Aduh, bingung ini. Pok, punya masker nggak, Pok? Minta itu kita, atuh mah, Pok. Celamitan jasa, masker-masker aja minta. Untungnya lu, gue orang kaya baik hati dan tidak sombong. Nih, gue ada nih. Nih.
Kalian ngambil tong. Masker gue boleh minta sama Polia. Main virus, Cang, main virus. Ngeri saya mencang lah. Virus. Lu mah nggak pakai masker aja, bibir lu mau ditebel. Virus takut sama lu mah. Pok, minta lagi tuh Pok, masker ada nggak Pok? Ih, tangan dekil begitu, nemeng-nemeng ke gua. Kalau mau ngomong sama gua mah pakai masker. Tangan dekil begitu, nemeng-nemeng. Nggak ada, masker cuma satu doang, no. Udah satu berdua tuh pakai. Tinggal satu Pok. Aduh. Minjem dong. Buset, anda tarik aja umur kita, Ji. Mari. Kaki lu pakai masker. Lu tong. Udah, nggak pakai masker kan jenggot aja gak ketutup itu. Apa aja yang ketutup ah? Lu. Cang, Lontong mari. lu. Udah, Cang jangan pakai masker, jenggotnya ke atasin itu. Jadi. Aduh. Bangsa Sunda lu tong. Aduh, dasar orang susah. Masker aja perebut. Kata gua mah ada sembako doang perebut. Masker juga diperebutin. Mendingan gak gua pulang lah. Lu sini nih, gue pakai nih masker nih. No, minta lagi, Cang. Minta lagi. Minta. Aduh, yang ngelongcong. Udah, boleh aja udah pulang lagi. Mari. Lu ngalah. Gue mau pulang dulu nih. Udah jangan pakai masker, kaki mah. Kau lu main batu tai lu. Ini. Aduh. Nih, gue tarik bibir nih, ikutin.